Na imanju porodice Zbiljić jagode se gaje u broju od oko 20.000 sadnica. Berba samo što nije počela, a evo kakva su njihova očekivanja. Jagode u plastenicima porodice Zbiljić iz Blaca u fazi suzrenja i uskoro se očekuje prva ovogodišnja berba. Vaša neka očekivanja ovogodišnjih prinosa? Očekivanja ovogodišnjih prinosa su negde od 3,5 do 4 tone na ovih 11 plastenika. Dnevna neka berba? Neka najjača berba, da kažem, nekih 500 do 600 kg. Zbiljići su relativno mladi jagodari, jagode su počeli da gaje pre 2 godine u 3 plastenika, a trenutno imaju oko 20.000 živića, što u plastenicima, što na otvorenom. 2018. smo proširili na 11 plastenika i još 30 kari na otvorenom. To je bila želja vašeg sina? To je bila želja sina i on je krenuo sa ta 3 plastenika po preporuci jednog porodičnog prijatelja. Mislili smo prvo na otvoreno, ali je taj prijatelj predložio da se radi plastenička proizvodnja, jer je tu mnogo bolja i rod je bolji i cena bolja i sve. Tako da smo krenuli sa 3 plastenika, proširili na 11. Nadamo se da ako bude sve kako treba, proširimo još. Da li je jagodarstvo zahtevno i da li iziskuje dosta posla? Pa ima dosta posla. Ima dosta ulaganja, ali pošto je mlađi sin bez posla, odlučio je da se bavi time. Mi smo tu da mu pomognemo i tako. Sudeći po trenutnom stanju, ovo će biti godina koja će doneti berićetnu berbu. Očekujemo dobru berbu, dobro je jagoda ponela, dobro se za sad zaštićena, dobro se razvijaju plodovi, sve za sad u redu, nadamo se da bude sve kako treba. Nošeni prošlogodišnjim iskustvom, Zbiljići ističu da je jagodarstvo isplativa poljoprivredna grana. Jagoda je trenutno isplativa grana poljoprivrede, što se tiče plasteničke proizvodnje. Sad, za naotvoreno smo početnici, prošle godine smo posejali, prva berba nam je ove godine, tako da vidjet ćemo. Što se tiče plasmana, pa plastenička proizvodnja uglavnom ide na pijace, na kvantaše. Znači tu su preprodavci, nakupci, pijace. Prošle godine smo bili zadovoljni i cenom i rodom, za ove godine ćemo da vidimo. Koja je bila prošlogodišnja cena? Prošlogodišnja cena je bila početna 300 dinara, a završili smo sa nekih 220. Ove godine šta očekujete? Pa još ne znamo ništa. Nadamo se da će da bude slična prošloj godini. Da li imate neki siguran plasman ili je to većinom? Pa to su većinom prodavci na kvantašima. Nema neki otkup za tu jagodu iz plastenika za sada. Sezona u ovom poslu dugo traje, počinje polovinom januara i traje sve do kraja berbe.